Dođo smo do apsurda. Svi mi se smatramo posebnima, pametnima i vrednim postojanja. Trenutno smo na vrhuncu razvoja svoje civilizacije i svi sa ponosom gledamo na savremeni način života i kako smo napredovali u nauci, tehnologiji i medicini. A bit ćemo upamćeni kao najveći zagađivači u ljudskoj istoriji, a naša najveća zadužbina potomcima bit će đubre. Iskopaće ga neki budući arheolozi za 1000 godina. Na osnovu otpada studiraće naš način života, baš kao što današnji naučnici studiraju Rimljane ili Egipćane. Izdržljiv je rimski kamen i egipatsko uklesano pismo, ali je naša plastika izdržljivija i trajeće duže. Čemu da zahvalimo na ovakvom prokletstvu? Čemu ili kome da prikačimo krivicu? Našoj gordosti i egu, eto kome. Osiromašeni duhom, oslanjamo se na materijalna bogatstva. Zaboravili smo da smo samo zrno peska u pustinji, da smo kap u okeanu, da smo bezvredni za univerzum, najobičnija tačka koja čvrsto drži svoj novčanik u kome stoje bezvredni papirići i lažne moći. Tačka okrenuta leđima Bogu. Izgledamo kao čovek koji pada sa 10. sprata i na svakom spratu pomisli: za sada je dobro. Kako smatraju stručnjaci, Srbija u budućnosti ne bi trebalo da ima problema sa vodom, samo pod uslovom da se smanji zagađenje postojećih izvora i podigne na visok nivo upravljanje našim vodnim resursima. Osnovni način da se poveća kvalitet vode je eliminisanje i kontrolisanje njihovih zagađivača. Veliki proizvođači moraju da vode računa o svojim otpadnim vodama i adekvatno ih prečiste pre ispuštanja u prirodu. Termoelektrane bi trebalo da poboljšaju sisteme hlađenja generatora, jer preterano korišćenje rečne vode dovodi do povećanja njene temperature, što potpuno remeti balans života u reci. Potrebno je sanirati postojeće divlje deponije, poboljšati sistem odlaganja otpada i proširiti reciklažu, štiteći pritom i vode i zemljište.